nendvodzana namoyingcwele Nkosi nkulunkulu sivule emehlo sibone lokubhalwe emthethweni wakho sambulele nkulunkulu usiphe inhlakanipho nkulunkulu mnikati wemandla nenhlakanipho nebuqotho sithumela ingelosi yakho Nkosi isuselitshe lelingavimba Nkosi ukuthi singakuboni ubuhle bakho nakuleli hour egameni elihle lenkosi yethu lenguJesu Kristu amen. Bazalwane bengingathanda ukuthi ngibe mfishane but ke kutawubonakala as umoya waNkulunkulu usihola lapha sibona lithemba lelikhadimlako leligala lenkosi the branch of the Lord sibona lithemba lelikhadimlako ngaleligala lenkosi lapha ke kunembhalo lesiufundile uthi ngalelo langa ligala lenkosi liyawuba lihle libe lenkatimulo leligala lenkosi ke limele lapha noma liveta Messiah noma i-title nakuthiwa i-title mina i-title yami ngimiste okanye ngingi-reverend that's my title so i-title ithi the branch of the Lord ligala lenkosi lokusho ukuthi ke lana kukhulunywa ngaJesu kahle kahle lokhu lesifunda lapha uyakuphinda futhi Isaiah yena lo lesimfundile uma ngabe sifunda khona chapter 11 ukhuluma ngaleligala lenkosi chapter 11 verse 1 uthi uyawuhluma lihlumela esiphundini sakaJese ligala lelimila etimbanzeni takhe liyawuthela tithelo kukhulunywa ngaJesu futhi uma ngabe siqhubeka sibuka incwadi yaJeremiah lena nayo isitshela ngalokhu lesifundako lapha leligala chapter 23 verse 5 simakathe uthi ayeta emalanga lapho ngiyawuvusela khona Davide ligala lelilungile inkosi leyawubusa ngekuhlakanipha yente lokuqotho nalokulungile eveni uma futhi sifunda kuyena lo Jeremiah esahluko saka 33 nakhona siyayiva lendzaba yaleligala liverse laka 15 chapter 33 Jeremiah verse 15 uthi ke yena kulawo malanga nangaleso sikhathi ngiyawuhlumisa ligala lelilungile leliyawuhluma elusenzeni lwendlu yaDavide uyawukwenta lokubuqotho bemthetho nalokulungile eveni kumbe sigcineke ngaZakhariya kwekusho ukuthi lendzaba yaleligala iyakhulunyiswa kakhulu noma iyavetwa kakhulu akusiyo nje into levela kumbe kanye kodwa liyavela leligala siyalibona lapha nalapha naZakhariya sahluko 3 imfunde khona verse 8 uthi lalela wena mpristi lomkhulu Joshua kanye nalabo bangani bakho labahleti embi kwakho labangemadvodza lasibonakaliso setindvo letitako ngitawuletha inceku yami ligala so ke naku liBhayibheli sengifundile Isaiah chapter 11 verse 1 chapter Jeremiah chapter 23 verse 5 chapter 33 verse 15 kuye Jeremiah ngaze ngagcina ngaZakhariya chapter 3 verse 8 so lokho kukhulunywa ngebranch lo mqondo ke emva kwaleligala lokukhulunywa ngalo lapha uthi leligala litawuthela leligala litaba letithelo litawuthela libe nempilo alinawuthela nje lifile
kodwa litawuthela libuye libe nempilo. Jesu ke uke wakhuluma ngaloku lesesikuthinta lapha uma ngabe sifunda incwadi yaJeremiah ya John chapter 15 la khona Jesu akhulume khona ukuthi yena ungumveli thina singemakala. So siyabona Jesu uyayiveta lendzaba yelikala kwekuthi impoka kangakanani. Kodwa uma sesifunda lo chapter 15 Jesu sokhuluma ukuthi yena ungumvini thina singemakala. Lokusho ukuthi kunenzima lesidlalako lapha kuJesu noma levetwako ngathi lapha kuJesu. So ke loyo John chapter 15 verse 5 lo lengikhuluma ngayo uthi ngalelo langa, in that day, ngalelo langa. Lokhu ke akusho ukuthi ngalelo nathiwa ngalelo langa lokusho ukuthi Jesu uyawubonakala ngalesikhathi sekwehlulelwa kwendodakazi yaseSiyoni. Akusho lokho, kodwa lokushoko kusho ukuthi kukhuluma ngethembiso talo Messiah kwekuthi kuyawuthi noma ngabe bayehlulelwa lethembiso ta Messiah tibonakale tihle tiphinde tinekukhatimula ekhathi kwalobo buhlungu nekuhlupheka labantu babhekene nabo. Uyabona ke lena yinto yethu thina maKristu kwekuthi sithi sendlula etinhlungwini, tinto leti sivisa kabuhlungu, tinto leti siphatha kabuhlungu, kodwa na kube kukhona lokuhle nalokukhatimlako lezisuke sinako kwekuthi inkosi iyaphila, inkosi ikhona futhi inkosi ingisomandla. Uyaqhubeka lo mbhali uthi, and the fruit of the earth shall be excellent and appealing for those of Israel who have escaped. In short ke lokhu bazalwane kusho ukuthi labo labatobe basele noma bayinsali kule kwehlulela lokutabe kumadima ngaleso sikhathi leso letethembiso taMesaya lapha kubo titawuba tinhle kakhulu, titsandzeke, tibuye tinikete impilo kulabo labantu bebasele kulokuhlulela lokutabe kumadima. Letitselo ke lena letitselo leti siyeva ukuthi tiyawuqhuma tibuye tikhule kuleli gatsha lenkosi. Leli gatsha ngishilo ngathi liyathela liphinde linika impilo. Noma ngabe excuse me noma ngabe kupita kwekuthi bantu kumbe kulezo sikhathi leso letinye tinto ngingathini nje ngingabukeka kumbe tiseto noma senjani, but lokumnanzi kwekuthi kuzozona lezo sikhathi leso utoqhubeka abe lowethembekile Jesu. Jesu wethembekile, ngifuna kusho ukuthi ekuhluphekeni kwakho Jesu wethembekile. Sibona ke iZayoni ngaphansi kwahulumende noma ngaphansi kwembuso waleli gatsha lenkosi noma leligala lenkosi. Bungwele butoba luphawu lwalomango lakhona leli gala lenkosi libusela khona noma libusa khona. Uthi ke niyawubitwa ngokuthi inkwele. Kulawo malanga lango indodzakati yaseSiyoni le ingabalelwa ke njengoba isoni, sinful daughter of Zion, isoni noma ibukeka inetono letinene, kodwa na ke kukhona lesikubona ukuthi ngabawo bebaphithwa ngokuthi wabahle, baphithwa ukuthi banqelenkele badelegate, baphithwa ukuthi ba-attractive, nathiwa umuntu attractive kusho kunetinto leti donsako ngaye, babitwa ngokuthi abantu laba fashionable. Yabona abantu labagqoka ifashion, bantu befashion,
yangalezo sikhathi babitwa ukuthi abantu labasexy uyabona abantu labahle uyabona bosisi ngibona ke ekuthiwa basex angiyekuva kangako kubhekiswa kubaba lokusho ukuthi lo muntu muhle ngalamanye amagama kunebuhle nje lanabo uyabukeka so ke into le kanjalo lokusho ukuthi la lokuthi bangcwele kumbe angeke babitwa ngako kodwa kuyavela lokuthi into leti tabe tivela kakhulu ngilethe bathi ke bungcwele baKristu lobu tawu asayinwa bona labantu bungcwele baKristu lobu tokhulunywa lobu tocommunicatewa lapha kubo labantu ngoba Kristu utawuthi susa tonotabo abaphilise kuyo imvelo la ithe yabalimala khona ababhadalele tonke tikweleti tabo laba batikweleta endike lenye into lengimangalise kakhulu ukuthi akana ugcina lapho Kristu utawubese ke Kristu ubanika isitoko segrace neseholiness uyabona nathi unikwe isitoko sekuyothengisa ngiyabhekisa ukuvula igrosa kuthiwa uthola isitoko segrosa kusho ukuthi unenkumbi yaletinto losonikwe tona lesekufanele ukuthi wena uyotisebenzisa kuze kuthi tikunike impilo so ke lana siyabona ukuthi laba batonikwa le grace the holiness kube isitoko lesikhulu babese bona babitwa ukuthi babantu labangcwele ngoba banikwe lesitoko lesengisibhalile lapha semusa kanye nebungcwele andike lapha kuthiwa bonke abantu batobe babhalisiwe kutoba nekubhaliseka lokutaba khona kulelanga noma ke kulawo malanga ekubusa kwaleli gatsha lenkosi ikhona into leyitawukwenta ukuthi behluke kulabanye abantu kutoba neluphawu lolutawubenta ukuthi behluke lokufaka phakathi indodakazi yaseSiyon the sinful daughter of Zion ngoba itabe seyingaphansi kwaleligala lelibusako lelingcwele lelinguKristu lelingumesaya itawubitwa noma itawunikwa a certain amount of distinction or being distinguished as holy batobitwa ke ngaleyo ndlela ukuthi nanabo sengilabanye lababalelwa ebungcweleni leli gama ke lelithi holy noma lelithi ungcwele noma lithi ngcwele legama lithi ngcwele alisho ukuthi wena you are spiritual you are super spiritual lokho wena Superman wakamoya cha alisho njalo nakuthiwa umuntu uholy noma into holy asisho ukuthi is super spiritual futhi uma ngabe sithi umuntu noma into iholy asisho ukuthi is sinless perfect ngasho njalo kude sono konke kuhle konke kuhlobile sisuke singasho njalo uma ngabe sithi umuntu noma into iholy sisuke singasho ukuthi seyine superiority ebungcweleni noma empilweni yakamoya noma sithi say obnoxious uyayibona lento leyo la khona vele lento seyibekwe ezingeni leli kodwa sisuke sikhuluma emagama lathi lempilo lenhlitiyo lenqondo lomtimba ngebunjalo bawo hayi ngefake kodwa ngokuba genuine ngalokuphelele kwawo lomtimba lemhlitiyo lenqondo nempilo yakho isuke seyahlukaniselwe uNkulunkulu nesithi umuntu ungcwele sisuke sithi lo muntu sowahlukaniselwe uNkulunkulu lena ke impilo lephilwa ngaphandle noma lephila isende sehluke indlela lesicabanga ngayo
nenhlito lesinayo ngetinto telive. Uyabona inyama naSathane nekuphila esehlukaniselwe uNkulunkulu. Leto tinto kumbe ngingathi Paula ngithini ngithi uma ngabe sikhuluma ukuthi lempilo seyingcwele sisho ukuthi ngisho nale nyama yami, ngisho nale mpilo yami, ngisho nalo Sathane akasenako kwekuthi athole mathuba nje kuqamama empilweni yami, kodwa mina sengiwaKristu. Lokho ukuthi ngishito lapha ngathi lempilo ayisho ukuthi you are super spiritual, ngathi ayisho ukuthi you are sinless perfect, kodwa isho ukuthi wena sewehlukaniselwe uNkulunkulu. Lokho ukuthi angaba khona emaphutha la ngenteka, kodwa lokho kuthi kwenteka kube kwenteka hayi nje kumuntu kodwa kwenteka kulo wehlukaniselwe uNkulunkulu. Lokho ukuthi ngalamanye amagama lo muntu usendleleni yekulwa amelane nebubi bonke. Sibona ke letinye timbawu letinengi emangweni webantu labaphila ngaphansi kwaleli gala lekubusa kwenkosi. Inkosi iyawuba geza kuko konke kungqola, njengoba sivile nje ukuthi indodakazi yaseSiyoni ingolile inemaqapha engathi injani itawugezwa. Uma ngabe leligatsha selibuza kutawuba nekuhlanjululwa etintweni letisingqolisayo. Lokuhlanjululwa lokhu akunakuda ke malula kwekuthi nje la kuthiwa kukhulunywa ngehlanjululo bese uqabanga ukuthi hawu yinto lena letakwenteka kalula. Itakwenteka kabuhlungu ngoba itakwenteka ngemoya wekwehlulela nemoya lo usitane emlilo lo ushisako. Noma ngabe itakwenteka kabuhlungu kodwa itabe iworth it, okuje ngingasho ukuthi itabe ifanelekile. Yinto lesitayikana ukuthi hayi kulungile, ukulungele lokho, ulungelekile ukuthi kwenteke lokho. Now uma ngabe sikhuluma ngesono, sono kungqola lokusuka emphefumulweni. Lokho ukuthi umphefumulo usadla into lotidlako uphinde umphefumulo uyaphila ube netinto lofuna tikhipha emphefumulweni. La khona ngingathi kugcinwa khona history noma information. So ke le information nayiphuma seyihanjiswa lenye iphuma inekungqola thiteni. Ngathi umphefumulo ucishe uyafana nje nemtimba lo wami lo ukuthi nginathemanti ngiyadla, and then bese kufika isikhathi la khona kwekuthi kube nalokho lebakubita ngesingisi bathi i-excrement. La khona sekuphuma letinto letingcolile, sengiya endlini yangesese ngiyakuthi ilungisa kahle ungumuntu wonke umuntu lohlako lofaka kuhle emlonyeni. Kupita ukuthi kube nesikhathi la khona ahambe aye kuyotihlanta noma ayotilungisa khona. So ke umphefumulo nawo uyafuna kwekuthi ube nalendzawo la utohle ulahla khona tonke izinto letingcolile uhlantwe. Kungako kuthiwa there would be cleansing letakwentiwa yinkosi yemakhosi. Endike sono ngemahlante aSathane. Sono umuntu nangabe anesono empilweni yakhe usuka nemahlante aSathane. So ke yonke into lo yendako lesono bakwathi ukuthi wena uphethe emahlante aSathane uphila nawo mawungafuni kwehlukana nesono, shothi awufuni kwehlukana nemahlante aSathane. Uyabona ke kulokungqola lokhu lokwenyanyekako lokuyisanqithakalo uKristu yena unendlela ukuthi abageze labange bakhe abangcwelise abese uyabenta baba ngemakhosi nebapriest. Naseka bagezile Kristu bakhe ubenta emakhosi nebapriest.
lapha ke akabawashi noma akabahlambululi nje kuphela etonweni kodwa ubuye abathathe abakweshise kuletinto letingaphinde tipente kumbe bangqole masinyane. Kristu ubese uyabakhweshisa kuleto tinto laba ngebakhe. Lapha ke siyeva kukhulunywa ngelifu nentuthu emini, kukhulunywa ngemlilo nekhanya ebusuku. Lokhu ke kutakwendeka uma ngabe leligala lenkosi selibusa. Lokusho ukuthi bukhona baNkulunkulu, bukhona basimakathe, kuyawuba ingathi yinto lephathekako. Lokhu kuyasithatha kusimikisa ku-Exodus chapter 13 verse 21 to 22. La khona uNkulunkulu bukhona bakhe bebubonakala emini ngensika yelifu leyayibuye ibe ngumthunti kubo, ibahola. Ebusuku kuba insika yemlilo ibakhanyisele, ibuye ibalethele imfuthumalo. Lokho ukuthi uma ngabe leligala lenkosi selibusa kutoba naleto tinto leto titawubonakala tabatinto leti practical etimpilweni tebantu. Lapha ke siyabona ukuthi kutoba neTabernacle laNkulunkulu letaba ngumthunti, yindzawo yekubhaka, libuye libe yindzawo yekubavikela esivunguvungwini kanye nasemvuleni. Uma ngabe sekubusa leligala lenkosi kutakwendeka leto tinto leto, kutoba khona ngukhuseleka okanye iprotection letabe ivela enkosini kubusa kwaleligatsha, kuta netinto letitawuba benefita labo leligatsha batobe banebudlelwane nalo noma batawube batimanye kanye nalo. Bantu ke baNkulunkulu noma bantu basimakathe, bantu benkosi, bona batawuphepha, batawuphepha, babuye bavikeleke, bagezwe okanye bahlanjululwe, bahlaliswe ebukhoneni baNkulunkulu ngaleti khathi leti matimba kumbe leti lengatisho masiyane ngingakaphethi lapha ngaphansi. Lana ke siyabona ukuthi ayikho into ledzingekile kakhulu njengokuthi umuntu alandzele lubito lwakhe. Kodwa uNkulunkulu ukubitele kuphi uma ngabe uphile emhlabeni? Wonke umuntu ubitiwe okanye uthunyiwe, awuphili by mistake la mhlabeni. Kulelo bito leNkulunkulu akubitelekilo loluhle kwekuthi wena ube sito kulabanye abantu. Ngawo kufanele ukuthi lo bito noma lo msebenzi wakho uwente ngekwethembeka. Wathi ukuthi uNkulunkulu moyele uyakubona, uNkulunkulu uyise uyakubona, uNkulunkulu indodana uyakubona. Ngawo ke dende indodana kaNkulunkulu wathi kwekuthi uyabonwa nguNkulunkulu. Ikhona ke into lenye leyivuvama wonke umuntu, noma muhle noma mubi, tikhathi letibuhlungu sonke tiyasifikela kufana. Ke lokubuhlungu ngilo ukuthi nakubathi sifikela kufana uma ngabe ungakholwa nguNkulunkulu. Ubabete lendzawo yekukhosela, ubabete lendzawo yekuphepha la khona ungatifihla khona. Ke lokhu ukhanda ukuthi kuyaku-overwhelma, ugcina uthatha sinqumo lesibi empilweni ngoba ungenayo indawo yokuthi uthole emavi enduduzo, emavi latokwakha, emavi latoqinisa. Bengikhuluma nalomunye bengikhuluma na his lordship senior magistrate babe Vilakazi, athi Sathane natsekafikile ufika kutshengisa isolution nyalo wokuthi nayi solution asulinza leya nto leya. So ke lana siyabona bazalwane ukuthi uma ngabe sitha sitawusihlasela, uma ngabe uNkulunkulu uyayibona isolution lejubako. Labanengi bayibona isolution lejubako emsebentini, kwekuthi nangingakhobanisa kanje, emakhaya nangingakhobanisa kanje, kuphi ngoba
bede nendzawo lesiphephelo. Kodwa nake laba busisiwe nguSimakathe, bona lalabaphila impilo yebunkulunkulu, kuthi nakuba kwenteka tonke letinto leti ufike kubanza bakhone kuma baqinisele kushiseni bebe baqinisele yini isizathu salokho. Bawathathaphi lamandla ekuma? Bawathatha kuNkulunkulu lo ngumphebe noma lo irefuge yabo, lo indzawo yekubhaqa kwabo. Siyafika lesimo sifane kumbe sibe even worse kulabakholwako, kodwa labakholwako ngempela bathola kubhaqa kuNkulunkulu. Andike angisho lokho ukuthi labanye bebasikwa ngemasaha bajikwe etilwaneni, labanye bafakwe emlilweni, kodwa lokho kwakungasho ukuthi bayaphela, bebathola indzawo yekubhaqa kwabo kuNkulunkulu kulesimo lebesuke baphonswe kuso, kodwa bebaba nendzawo yekubhaqa. Bantu noma ngabe bafa kabuhlungu noma ngabe bahlukunyezwa kanjani, kodwa kunendzawo lababhaqe kuyo lekuyawuthi ngalelinye ilanga ekupheleni bese kuyabonakala ukuthi bobani bebeme kuphi, bobani bebaphila iphimpini. Now uma ngabe ngempela sitelwe kabusha, we are really born again, siyakufuna lokugezwa lokuwashwa noma ngabe kubuhlungu kangakanani, kodwa siyakufuna uma ngabe sitelwe kabusha. Uma ngabe sitelwe kabusha sinabo lobukhona baNkulunkulu. We live in the presence of God. Ukhona ukithi akekho kashana. Uma ngabe sitelwe kabusha sinabo lokuthokotela i-protection yethu kuNkulunkulu wethu. We are protected. Noma inyama yethu ingashushiswa, kodwa our spirit are protected. Moya wethu uvikelekile. Uyabona ke abantu labanengi bayafuna ukuthi bahlale njalo ebukhoneni baNkulunkulu, bahlale njalo bavikelekile, kodwa ke lokhu kuphiwa noma kunikwa kuphela labo labasuke bahlanziwe, cleansiwe. Kwa igama bengilifuna uyabona lapha emshinini, lo mshini wekuwasha impahla, yabo impahla bongathi yahlubeteka kanti ukhweshiswa kunqola. Lesinye isikhathi kuba ngathi siyahlubeteka kanti kukhona into lekhweshiswa kithi. Asithandaze baqwele. Ngoba lelungelo sesibongile Nkosi egameni likaJesu. Livi lakho Nkosi leli linemandla, liyaphila lingumlilo, liyasivuselela imihla yamalanga. Qhubeka Nkosi bavuselele abantu bakho labanengi Nkosi, bende babotwana amandla onke bathi khande bangummango longcwele wakho. Abatenti bona babengcwele, kodwa wena Nkulunkulu uyabenta babengcwele. Uthi Daniela chapter 11 verse 32 nangapho says, those who know their God, they will do great exploit. Siyabonga Nkosi kwekuthi there is great exploit to those who know their God. Baba wethu lona amandla onke bahambeleke Nkosi bantwana bakho noma ngabe bakusiphi isimo. Baba wethu lo muhle abakuthole uyindawo yekuphephela ngelihle igama leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphathe. Amen and amen. Siyabonga bantwele. Please let's share this on Facebook, YouTube. Nje sibaphe bazalwane, sibaphe bazalwane, siphe nabangasibo bazalwane lesibathandako nalesinabo, sibaphe ke bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyawabona ama-likes, siyawabona ama-heart, siyawabona ama-comments. Ayasikhulisa, ayasakha, ayasikhuthaza. Qhubekani bangcwele nento enjalo, ni source of encouragement to us as we share the word of God on this platform. Be blessed. Nibe nebusuku lobuhle.